Niki ya kama tiani wani aume moma hivi nza wa mutwano unalasha bigi uteundu na mondo indi evata na sindo aina yu ndo kuona yu ekuli obawa kwianiwa but ekuli ya dry spell Madam Lydia na pasa ekuli ya dry spell nini yoni yomo katika inbox yakwa ando maya sema ina dry spell ya mi na imatwanite na njisini itumisie baito no tumando mega tika mutwano medwa yani nisi andolema weta ulo a dry spell na ndola ando momega la kwasa lakini we weta ubo wa dry spell na we koma na mundu kila muthenya Monday to Monday. I don't understand. Ando saingi basi ni maimana wa na kuya numatesi kuwekea mami na kuemanwa kana mabitana utithia matisi kuwekania na especially na ndiumanisho thuku aume twaisie akili sio na kiswania sio ibia cha na psychologist masi ya kiswania cha mundume kibia changi nyondo na mwita wangi ngiyo la wamituke yesangao yuna isembanywa na isembanitwe yulo kana nisembanitwe yambiyo ya no kona yola wamituke na umeiswania sio sili ona mako sana mabinda maingi aume mayobe ya muno nondo wana mundu mukano tana mundu mento nda manito na mukapiu lakini ndi manito mundu no kwenda chao no kwenda maundu makitanda ndena thina lakini mundu mukana ake mwemanitwe it is just the way they are wired nondo mombiwe mwemanitwe na ake with ya nde ukwenda at all ona walika wika kwi force na kuobeya no kona youth ya ni wobeya mundu na nekutumi with ya akaingi mobeya na ke mundu me abike bandu ya ni wobeya yendwa amwekea na baiki ndukima na kenende kwiwa yendwa mutwano suno with ya ndo mekalanite lakini ndwe na mugo na ndwe na moyo nondo andu thema bia no ugo mini wa thatie ungi na ke ona ndendetwe na wenu uzimu aume maingi maundu aso wa mathalile ko mabinda maingi kiuni kimuke changia muno ukethia andu asu maiki ndo mindesi ndini wa mutwano wo angi no withia to ka rule out amuno withia pia kwina mawu ukethia mundu maybe nda function pia ndo mombe to ukethia undu umbitwe we functions yake that no function undu patoneka ndo na kuna maundu make undu patoneka akwithia ndekwanisa mwendo wake angi ni withia pia angine with ya pia nundu wa nitwa wetingi ndo asia nundu wa maundu alandu makuna anawaketha na psychological issues ukethia ni na maundu maki kunoa na maundu mambo tembo so angi ukethia no more apart from functionality no more for example no na kyandu diabetes angi meo issues yo ukethia they can't perform enough na niyo kitumi wona saingi kila mundu wiania wavu lakini kila twaisie nikana ona wa thinza solution yanza ndi kuweza the best thing ni mwikalendi na mundu waku mumante solution yenu ondo mutona kwikalanya ukethia inyo ndele mwekata nimwe nondo kuyanza withiwa tema wau kuyanza withiwa na sindu nduku obuthwe nondo sindu no siemanika ndo tuwa bitha no siemanika kila wende sia obuthwe na kuwe mundu mukawinda ya withie yuniwe ya nangia chao maundu maku ne sito ya kuyo isio lakini ukekalanthio na mwendo waku mukaisia kila ki umuthinya ni umantho solution ya undu mukwika nikana mwikalanyeneza alright nini tune na umenia yu ama ukoli umethikisa nikana tulikendini wa kila ki next Kethia weavers chamwitu mwenda kanisa kiolokani mwale takwikata kelande kwendewe ni ya kuna ni mwenda ni ikwate nande ndewe ni kanisa wako na mwenda ni ngwenda kwa attempt kusongia na disongia nenda kwa sene nonete nini a few people with ya maybe ni mwatwanie na mwenda kanisa omwe kwa na wani wako is already ni sign ya division na Tuesday okethia mutwa anede muyegwana kana muyangi kanisa balama ilo na izia already is ni sign yetenzio nundu mwambe yajwe maanisho na mabundisho kila mundu akegwa market tofauti na kuigwana I mean ona maundu ma faith ukethia already mwena difference secondly kaya mwathima na ciana cio ciana ikaenda kanisa na museiweba ndo bya mukana asiana imwe igathina ndadi ingi igathina mami kana thia makwata kana kamwe kakaenda na museiweba ndo ndingi bende manika wau advice yakwa ni thei batonyeka na ni mwenda ni ejogo basi kala inde na mugwigwa na ulogo tia kanisa wake no athi wa ulonge
no advice yakwa ni no cio mukathika ni somwe as a sign of unity ni kana we thinyo zeni mweana ona gibeba kana ki in faith mweana mwina direction imwe and especially siana sioka ena masini ngandongelabu mabi kapandu methia matiwana uno wa muyende thikanisa wao uno wa muyende ikanisa wao pe third option meka lende masi wetia waku na kwa ngutia wako tusakwe ungimwe tukaenda atwele Kongo ite masini nakana kanini na juni na twaye bandu bange kai twakikamba yani kai twanyunyi bandu lote na yune wandike soko na mithombi nina kibeti wiki mwima zo tukanengane no thuku uwe ameonekana na mayai ku ninitene meonekana maya titene nondo ekole yulo yekole kana ese eigwenda ka tatao kukona mithombi thingi ni ukoma na kibeti chake manje wiki mwima na kule tukanengane no thuku si kamba inti sika na mwasi wasi akana kikenda kulukiwa nyunyi lolotia sika pasa wai wiki kamba ki si kamba sino na siuye lakini nyamaze konde aizo sielewa nondo first of all nyen sindu imwe iso to believe ya nondo kendo kiu tweka ni wo white ki white mwana lakini hizi tuyaele kwimba tu intimate ndio kielewa ndio kuelewa ezu ni ndawa ya muthembo mwa atuko wa imu waku on time waku ithio we nukaena mo na plus one kuitwa kana nyunyi na niyo kitumi masi Biblia is very clear na yo wa Yesu ayasia okaikwa kwa alamu na meyo meito na yasia isioki yakwa ni botho nondo esioki ya nde ne yito niyo ke ni wona mundu akuithetwe muiyo tosu ukethia you know wopwa yo thio kaseke bubuka no mama uyo pa uyo na maundu make na we abangai wakwa bachuma keima ndweke ndwendesia nike na ulungile nuni yendu thinyende sedikilaba lakini for me ni sikana wawonde oloto no wakana ni with an solution hospitali na pa hospitali enda kwa pastor edani nuni yesu ne deimo yelunjwa pio na yenu kana tano kwanza mtandao simuka shereke kulunjwa kwa nuni mushereke pio nondo yendie lakini sindu ingi muthi kwabe wanandu manthi mambi yo mune mashariti muikathambe muikeke for me no na ni burden thoku inile sioki Yesu awetie tukwithe wanandu manthi na ketha netu thio kwa ngai na tukathio na maundu alanga you provide it maundu ano tukune tuyo light nyendi sikwa mundu cio tha sindu isu ni wikia ni bandu bake indi ketha ni nyenye ndo ni kindu cha muthembosu ona kana kutwa ai lo bali kozuo akaende na maisha kama akaende na raha wake kabisa